prije svega zaista mislim da je ovo prilika da još jednom istaknemo svu zahvalnost prema gradskoj administraciji, gradonačelniku Korčiću, predsjedavajuću vijeća gospodinu Mariću, naravno vijeću ministara i predsjedavajućoj gospođi Krišto, posebno Ministarstvo vanjskih poslova i ministru Konakoviću, u stvari dvojici Dina, Konakoviću kao ministru i Dini Selimoviću kao šefu kabineta koji su zaista dali ogroman doprinos da se ovaj dio odradi i pripremi. Pa evo što ja znam, vaš je ministar pohvalite. Dakle, da složimo te stvari, svakako prijateljima iz UNESCO-a i Svjetske banke na onome što su dali doprinos da imamo, uvaženim kolegama, ministru i ministrici iz vlade Republike Hrvatske, mojim ministrima iz federalne vlade, kantonalnoj vladi, ali sam i tamo posebno izdvojio i mislim da je to zaista, da će se složiti svi ovi koji sam pobrojao, da ovo ne bi bilo moguće uraditi u svu našu želju, spremnost, opredjeljenost da ovo bude i da se napravimo bez jednog fanatičnog aktivizma i ja bih rekao čak graniči se s fanatizmom kad je u pitanju ljubav prema gradu gospodina Ručevića koji je zaista išao od jednog do drugog da nas ubjeđuje. Nije nas puno treba ubjeđivati, ali samo njegova upornost i želja da ovo danas napravimo je doprinijela da danas i jučer smo imali ovakav veličanstven događaj. Zaista koristim prigodu za. Naravno, mi smo na ovom panelu u kome smo prisustvovali imali priliku da čujemo i koristim priliku i to da se zahvalim gospodinu Dirku iz Svjetske banke koji je prvo u nekom bilateralnom razgovoru, a onda i na tom skupu potvrdio opredjeljenost Svjetske banke da bude tu s nama za sve ove projekte. Naravno, ja sam u federalnoj vladi obećao da ćemo biti valjan partner, dobri učenici koji će ispunjavati sve svoje obaveze i izvršavati obaveze koje imamo prema tim projektima koje bi željeli da uključimo. Imali smo priliku da čujemo od gradske uprave dio projekata zbog ograničenog vremena i žurbe ovdje, ali ćemo to sigurno u narednom periodu kvalitetnije saznati i ako može biti to rezultat ovog panela je to da smo zaista opredjeljeni da one projekte koje smo započeli, nismo završili, nastavimo, te da započnemo sve nove projekte koje imamo u namjeru u narednom periodu da radimo i ono što administracija je već uveliko praktično pripremila. Također smo na kraju rekli da smo sretni i da se nadamo da ćemo se viđati na implementaciji ovih novih i završetku starih projekata i da planiramo ovo da pretvorimo u tradicionalno druženje, pa smo se našalili i rekli, ali bar u nekom vremenu kad nije 40, nego bar 30 stepeni ovdje u Mostaru. Hvala vam lijepo i na svemu i tu.